tariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amakuru yemeza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe umujyi wa Kavumu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo urimo n'ikibuga cy'indege gikomeye cyane muri iki gihugu. Kuri icyo gicamunsi kandi nibwo binyuze mu muvugizi wa M23 mu rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka, umutwe wa M23 wemeje ko koko wamaze gufata uyu mujyi wegereye cyane umujyi wa Bukavu. Mbere yuko M23 yinjira muri Kavumu, muri uyu mujyi hagaragaye abasirikare benshi bo mu ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunga berekeza mu mujyi wa Bukavu uri mu birometero hafi 25 uvuye Kavumu. Umuturage uri muri uyu mujyi yumvikanye avuga ati barahunze, ubu M23 igeze muri Kavumu. Ati M23 irimo kubirukansa, abasirikare barimo kwiruka cyane. Kavumu ni ahantu h'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo kubera ko niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo zajyaga kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Iki kibuga cy'indege kandi ni nacyo ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zakoresheje mbere yo gutaha mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Kanyuka Lawrence yemeje ko Kavumu n'ikibuga cy'indege byafashwe mu rwego rwo gukumira ikibi aho cyaturuka hose. Kanyuka ati nk'uko twabisubiyemo kenshi, twasenyeye ikibi aho gituruka. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatezaga ibibazo abaturage bo mu bice tugenzura n'ibirindiro byacu. Kuva ubu Kavumu n'ibice biyikikije birimo ikibuga cy'indege byafashwe na AFC M23. Uyu mujyi ufashwe nyuma yaho guhera mu ijoro ryo ku itariki ya 13 rishyira ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba M23 bafashe centre ya Kabamba ndetse na Katana ziri muri teritwari ya Kabare. Abasirikare b'ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubwoba ko mu masaha make rwose M23 ishobora kubambura umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bamwe muri aba basirikare batangiye kwihungira bajya mu bindi bice mu ntara nka Tanganyika. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo gikomeje urundi rugamba rwo kubafata kugira ngo basubire kurwana. Aba barwanyi b'umutwe wa M23 bageze Kavumu nyuma yo gufata centre ya Kabamba na Katana ziherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kabamba na Katana ni uduce duherereye muri teritwari ya Kabare nk'uko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo abisobanura. Iyi Kabamba yafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 13 rishyiriye 14 y'uku kwezi kwa kabiri. Katana yifatwa mu gitondo cyo ku itariki ya 14 kuri uyu wa gatanu. Hari amashusho y'abarwanyi ba M23 yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga banyura muri centre ya Katana berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu ntera y'ibirometero 7 mu majyaruguru. Abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeza kubagabaho ibitero bikomeye rigerageza kubakura mu byo basanzwe bagenzura. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri yari yavuze ko indege y'intambara ya Sukhoi 25 y'iri huriro yarashe mu bice bituwe cyane muri Karehe yica abasivili 10 abandi 25 barakomereka. Yasobanuye ko ibisasu iyi Sukhoi 25 yarashe muri Karehe ngo byanasenye inzu z'abaturage ndetse n'ibitaro bikuru bya Karehe. Umutwe wa M23 nk'uko wabigenje ubwo wafataga umujyi wa Goma n'ubu Kavumu yafashwe Perezida Tshisekedi adahari kubera ko yari Munich mu nama mpuzamahanga ku mutekano. Gusa akimara kumenya ibyifatwa ry'uyu mujyi wegereye Bukavu yahise ava mu Budage bwangu. Byamaze kwemezwa kandi ko Perezida Tshisekedi atazitabira inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nama Tshisekedi yarimo i Munich mu Budage ni inama ikomeye ya politike n'umutekano yahuje ibihugu hafi 70, akaba yarayitumiwemo nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi we Tina Salama. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyasobanuye ko indege ya Tshisekedi yamuvanye mu Budage mu ijoro ryo ku itariki ya 13 akaba yageze Kinshasa mu ijoro ryo kuri itariki ya 14 rishyiriye 15. Aha mu Budage Perezida Felix Tshisekedi yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwe butazigera buganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo bwabisabwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC.
aba bakuru b'ibihugu basabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro yose irimo na M23 hari ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo bahuriraga i Dar es Salaam mu nama. Bagaragaje ko ibiganiro bya politike ari byo byagarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa muri iyi nama mpuzamahanga ya politike n'umutekano ibera i Munich mu Budage, Perezida Tshisekedi yavuze ko ubutegetsi bwe budashobora kuganira na M23 kubera ko ngo ni umutwe w'iterabwoba wisha abantu. Ati iyo tuvuga ko tutazaganira na M23 ntabwo ari ukwirata. Impamvu ya mbere nuko M23 yisha abantu benshi, yarashe amabombe ku nkambi z'impunzi, abagore n'abana barapfa. Ati rero ntabwo twaganira n'umutwe w'iterabwoba. Uyu mukuru w'igihugu yavuze kandi ko M23 ari ikintu kiri mu busa gikorera u Rwanda. Asobanura ko ubutegetsi bwe buzaganira n'u Rwanda gusa aho kuganira n'uyu mutwe wa M23. Ahangaha mu Budage, Perezida Felix Tshisekedi yongeye kwikoma ibindi bihugu, avuga ko hari ibihugu bitatu bya Afrika biri mu kanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye ngo bidashobora gufatira u Rwanda ibihano. Yanashinje kandi uwo yasimbuye Perezida Joseph Kabila, avuga ko akorana n'u Rwanda mu gutera inkunga umutwe wa M23. Ahangaha mu Budage, ubwo Perezida Tshisekedi yashinjaga u Rwanda, Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda yamunyomoje imbere y'abari bateraniye muri iyo nama. Muri iyo nama, Perezida Tshisekedi yasobanuye ko u Rwanda rwohereje ingabo mu burasirazuba bw'igihugu cye kugira ngo rwibe amabuye y'agaciro. Perezida Tshisekedi yinubye umuryango mpuzamahanga kuba udaha agaciro icyifuzo cy'igihugu cye cyo gufatira u Rwanda ibihano. Agaragaza ko uburyarya bw'amahanga ngo butuma hari abumva ko badakorwaho. Minisitiri Marizamunda yibukije Tshisekedi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ingaruka ku bihugu by'akarere byose harimo n'u Rwanda. Agaragaza ko nta nyungu u Rwanda rushobora kubona mu gihe igihugu cy'abaturanyi kidatekanye. Ati ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiratureba twese nk'akarere. U Rwanda rwagizweho ingaruka zikomeye n'iki kibazo, ariko nta nyungu u Rwanda rwakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idatekanye. Ahubwo bitandukanye n'ibyo, icyerekezo dufite cy'iterambere gishingiye ku mutekano w'akarere n'ubufatanye mu bukungu. Yasobanuriye abitabiriye inama ko mu 2021 ubwo umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari umeze neza, u Rwanda rwohereje muri iki gihugu ibicuruzwa bifite agaciro ka $683 z'amadolari y'Amerika, kandi ko mu 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye ibicuruzwa birenga 33% mu byo rwohereje mu mahanga yose. Ati kubera icyo u Rwanda rwaba igihugu gifite gahunda ihamye y'iterambere ry'imibereho n'ubukungu, ku rundi ruhande rugashaka kudobya ubwo bufatanye. Inyungu z'u Rwanda mu bufatanye bushingiye ku bukungu zibonekera mu mahoro, ntabwo ari mu makimbirane. Minisitiri Marizamunda yatangaje ko u Rwanda rutemera inzira ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gutungana urutoki. Ashimangira ko rutigeze rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko rutazigera runabikora. Ati ntabwo twemera inzira yo gutungana intoki kubera ko dukwiye kumenya ko u Rwanda rufite ibirureba, kandi ntabwo rwigeze rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta nubwo ruzabikora. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi atitabira inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Madame Judith Suminwa niwe umuhagarariye muri iyo nama, ndetse ubu ari Addis Abeba. Mu butumwa Minisitiri w'Intebe Suminwa yahawe, nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo gusaba ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwamagana u Rwanda, igihugu bashinja gufasha M23. Gusa u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ibi birego nta shingiro bifite. Mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hateganijwe ibikorwa by'ingenzi birimo kwemeza Perezida Joao Lourenço wa Angola nk'umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango. Haranatorwa perezida mushya wa komisiyo y'uyu muryango. Ku rundi ruhande, mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gutsindwa ku rugamba ndetse zigatakaza ibice bitandukanye birimo n'iyi Kavumu irimo n'ikibuga cy'indege, biravugwa ko abasirikare b'iki gihugu bakomeje guhunga urugamba. Ni muri urwo rwego urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rwakatiye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 212 igihano cy'urupfu.
rubaca n'ihazabu y'amadolari 200,000 bazira guhunga urugamba. Aba basirikare bafashwe mu bihe bitandukanye nyuma yo guhunga urugamba bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyaha ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo bwari bukurikiranye kuri aba basirikare birimo guhunga umwanzi, kwica, kugerageza kwica no gufata ku ngufu. Hari abasirikare 72 bagizwe abere nyuma yaho bigaragaye ko nta kimenyetso kibahamya icyaha na kimwe mu byo bari bakurikiranyweho. Hari abandi basirikare 90 barimo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kubirebana n'aba basirikare 90 bakiburanishwa, umushinjacyaha Lieutenant Colonel Luamba Songe yasobanuye ko abasirikare bose bafashwe ubwo bageragezaga guhunga. Bamwe muri bo bari bamaze kugera mu bwato mu ntara ya Tanganyika, kandi ko ngo bagerageje kurasana na bagenzi babo bashaka kubafata. Lieutenant Colonel Rwanga yabwiye urukiko ko aba basirikare bafatanywe imbunda 59 zo mu bwoko bwa AK-47 harimo n'izitarimo amasasu. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje guhunga mu gihe batsindwa n'abarwanyi ba M23. Ubu M23 iragenzura ibice byinshi byo muri iyi ntara birimo centre ya Karehe, Yuhusi, Lumbishi, Minova, Nyabibwe na Kavumu. Uyu mutwe witwaje intwaro wasabye leta ya Kongo guhagarika ubwicanyi ndetse n'isahurwa ry'imitungo birimo gukorerwa abatuye mu mujyi wa Bukavu. Wayiteguje ko nibidakorwa bwangu uyu mujyi nawo uzafatwa. Mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gutsindwa ku rugamba, ntabwo ziri zonyine. Zifatanije n'izindi ngabo zirimo iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR. Kubirebana n'ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR n'u Burundi byanateje ibibazo bikomeye cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Frederic Bamvuginyumvira wabaye vice president w'u Burundi kuva mu 1998 kugera mu 2001 yanenze cyane President Evariste Ndayishimiye uherutse gusaba abarundi kwitegura intambara yabo n'u Rwanda. President Ndayishimiye yabivuze ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kabiri, avuga ko azohereza ku mupaka abarundi bose kugira ngo bahangane n'abanyarwanda kandi ngo yiteguye gutsinda. Mu kiganiro na Tele Renaissance, Bwana Bamvuginyumvira yavuze ko amagambo ya President Ndayishimiye ngo adakwiye kubera ko iyo ibihugu bifitanye amakimbirane ngo byakemura hifashishijwe inzira zagenwe za diplomasi. Uyu munyapolitike uyoboye ihuriro Urunani Sefor Arusha, ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, yagaragaje ko imyitwarire ya Ndayishimiye muri aya makimbirane gishobora gushyira u Burundi mu kaga. Ati umukuru w'igihugu cyacu yafashe inzira imugeza kure ku buryo gusubira inyuma bimugora, ahubwo ahitamo gufata iyo nzira yo gushyira u Burundi mu kaga. Bamvuginyumvira yagaragaje ko ubwo ubutegetsi bwa CNDD FDD bwajyagaho ngo abarundi bari bizeye ko buzashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha, cyane cyane ingingo yo kunga abarundi bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku moko. Yasobanuye ko ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza na Ndayishimiye ngo bwahisemo gutandukanya abarundi, burabaryanisha, bohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo bigera naho bajya mu buhungiro, abandi barafungwa. Yavuze ko amagambo ya Ndayishimiye ngo atari igisubizo ku makimbirane y'u Rwanda n'u Burundi, ahubwo ko yongera ubukana bwayo. Atari amagambo ntabwo ari igisubizo, ahubwo ni ingorane. Uyu munyapolitike uri mu buhungiro yagaragaje ko amakimbirane y'u Rwanda n'u Burundi ashingiye ku ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Muri iyi ntambara kuva mu 2023 ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, aho zikomeje kwamburwa ibice byinshi byo muri iyi ntara. Bamvuginyumvira yasabye ingabo z'u Burundi kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nicyo gituma mvuga ko byaba byiza aho guta umwanya ngo bagiye muri Kongo guhonerayo, ati nibatahe hanyuma biyunge bahindura ubutegetsi. Nibamara guhindura ubutegetsi bajye mu biganiro, bafungura imipaka, abene igihugu bamererwe neza. Kubirebana n'iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bamvuginyumvira yagaragaje ko intambara irimo kubera muri Kongo ari y'abanyekongo.
Ati iyo ntambara muzi uko yatangiye, ni intambara y'abanyekongo ku banyekongo. Yasobanuye ko nyuma yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abasirikare b'igihugu cye ndetse no guhindura ubutegetsi bw'u Burundi hakajyaho ubwubahiriza amasezerano ya Arusha, ngo hakwiye kuba ibiganiro bihuza ibihugu byose byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ibi byose birimo kuba birakomeza kongera umwuka mubi hagati y'ibihugu bitandukanye byo muri aka karere. Uyu mutwe wa M23 ufashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, kiba ikibuga cy'indege cya kabiri gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kigenzurwa n'umutwe wa M23. Ibikomeza kongera ubukana bw'urugamba hagati y'impande zihanganye, kandi bikarushaho kongera umubare w'ibice by'ingenzi bifashwe n'uyu mutwe wa M23. Birashoboka cyane ko mu masaha make uyu mutwe wa M23 ushobora kuba wafashe umujyi wa Bukavu, cyane ko bivugwa ko n'abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ab'umujyi wa Bukavu nabo bamaze guhunga. Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri Addis Abeba muri Ethiopia, aho yitabiriye inteko ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yabwiye abakuru b'ibihugu bitabiriye inama y'amahoro n'umutekano yigaga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ko nubwo u Rwanda ari igihugu gito kandi gikennye, ariko ntawe ukwiye kurwibeshyaho iyo bigeze ku burenganzira bwarwo bwo kubaho. Umukuru w'igihugu yabwiye abakuru b'ibihugu bandi n'abaza guverinoma bitabiriye iyo nama ko iyo gushinjanya amakosa, kuvuga imbwirwaruhame nziza, kubeshya no kutagira isoni biza kuba ari byo bitanga ibisubizo kuri iki kibazo, ngo cyakabaye cyararangiye kera. Yagaragaje ko hari abantu babeshya nta mpamvu n'imwe. Yagaragaje ko bitumvikana uburyo mu mitwe y'abantu bamwe ngo FDLR itabaho. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko bitumvikana uburyo mu mitwe y'abantu bamwe na bamwe FDLR ngo ari ikibazo kigomba gufatwa nk'aho ari gito. Ati iyo ukerense ibyo ubu nakerense amateka yanjye, kandi ntabwo nzabyemera ntitaye kuri we wese. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko adasaba amahirwe uwo ari we wese muri icyo cyumba ngo abone uburenganzira bwo kubaho cyangwa se ubw'abantu be bwo kubaho. Ati nzabaho kubera ko ari uburenganzira bwanjye, icyo gusa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko iyo yumva abantu bamwe bavuga ibyo ngibyo, yibaza igihe leta ya Kongo izafatira inshingano zo gukemura ibibazo byayo. Ati ni gute Kongo yumva ko ibibazo byayo byose bikomoka handi, bityo igahitamo gushakira ibisubizo hanze. Ati u Rwanda nta sano rufitanye n'ibibazo bya Kongo. Ati natwe dufite ibyacu byo kwitaho. Kongo ni nini cyane ku buryo u Rwanda rutayikorera ku mugongo warwo. Perezida Paul Kagame avuze iby'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja ibihugu by'amahanga kuba ari byo soko y'ibibazo byayo, nyuma yuko Perezida Felix Tshisekedi avugiye mu Budage mu nama y'umutekano ya Munich amagambo ashinja ibihugu bitandukanye kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu gihugu cye. By'umwihariko ibihugu bya Afurika biri mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ntabwo ari ibihugu gusa. Perezida Felix Tshisekedi anashinja bamwe mu banyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare muri ibibazo by'umutekano. Dore abashinjwa bose na Perezida Tshisekedi kugira uruhare muri ibi bibazo ndetse n'impamvu yabyo. Bisanzwe bizwi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23 uyirwanya ndetse ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ndetse no kuri uyu wa gatanu Perezida Tshisekedi yabisubiyemo mu Budage imbere y'abakuru b'ibihugu barenga 70 bari bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku mutekano. Perezida Felix Tshisekedi yabajijwe impamvu adashaka kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23, maze uyu mukuru w'igihugu asubiza ko M23 ari ikintu kirimo ubusa gikorera u Rwanda. Asobanura ko ubutegetsi bwe buzaganira n'u Rwanda aho kuganira n'uyu mutwe witwaje intwaro. Ati ntabwo dushaka kuganira na M23, ahubwo dushaka kuganira n'u Rwanda mu buryo butaziguye, kubera ko bitabaye ibyo twaba dutakaza umwanya. Ngo ibyo biganiro bizakomereza muri gahunda ya Rwanda. Usibye u Rwanda kandi Perezida Felix Tshisekedi kuri uyu wa gatanu yanashinje uwo yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila Kabange kuba ari we watangije intambara M23 irwanamo na leta ya Kongo, ngo afatanije n'u Rwanda.
rwose ngo M23 Kabila niwe uyiri inyuma. Nta na gato nzumva ko abatavuga rumwe na leta bafashe intwaro bagakorana n'u Rwanda muri iki gikorwa cyo guhirika repubulika bafite uburenganzira bwo kubikora. Kwanza abari inyuma y'ibi byose ni uwambanjirije ku butegetsi, ni Joseph Kabila, ariko ntabyemera, ntabwo yemera ibikorwa bye, niko Perezida Tshisekedi yavuze. Aya magambo ya Perezida Felix Tshisekedi yahise ahakanwa n'uruhande rw'uwahoze ari Perezida wa Congo Joseph Kabila. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila ni Ferdinand Kambere yavuze ko ibyatangajwe na Felix Tshisekedi bigaragaza kwiheba gukomeye imbere y'ikibazo cy'umutekano muke kimwugarije. Yagaragaje ko bibabaje cyane kubona Bwana Tshisekedi ashinjwa uwamubanjirije mu gihe igihugu gikeneye ubumwe kugira ngo gihangane n'ubushotoranyi bw'u Rwanda, niko yavuze. Bwana Perezida wa Repubulika, iyo ushinja Joseph Kabila uba uteye umugongo igihugu cyose, niko Ferdinand Kambere yavuze. Yanagaragaje ukuntu yatunguwe n'icyerekezo Felix Tshisekedi ashaka guha intambara. Mbese intambara yo mu burasirazuba ntabwo ikiri y'ubushotoranyi bw'u Rwanda, ahubwo yahindutse intambara hagati ye n'uwo yasimbuye, niko yibajije. Mu kwezi kwa munani mu 2024 nabwo Perezida Felix Tshisekedi yari yashinje ku mugaragaro uwo yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila kuba ariwe batangije Alliance Fleuve Congo, umutwe wa politike ufite n'igisirikare cya M23 uyobowe na Corneille Nangaa. Byemezwa ko Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Joseph Kabila bahoze bafitanye ubufatanye mu bya politike, ariko bakaza kugirana ibibazo ku buryo Perezida Tshisekedi atekereza ko Joseph Kabila ashaka kumuhirika ku butegetsi. Dore ko ubushuti bwabo bwatangiye nuko bwaje kurangira. Byemezwa mu bitangazamakuru bitandukanye ko Perezida Tshisekedi yageze ku butegetsi abifashijwemo n'uwo yari asimbuye Joseph Kabila, kubera ko amatora yo mu 2019 ngo yerekanaga ko Tshisekedi yari uwa gatatu nyuma ya Emmanuel Ramazani Shadari na Martin Fayulu, bivuga ko ari we wari watsinze amatora. Byatangiye abarwanya Perezida Kabila bose bishyize hamwe ngo bagire umukandida umwe. Abo ni Felix Tshisekedi, Moise Katumbi na Martin Fayulu. Bose biyemeje ko bazashyigikira Fayulu wagombaga guhangana na Emmanuel Ramazani Shadari wo mu ishyaka rya Kabila PPRD. Babyemereje mu nama bakoreye mu Busuwisi. Nyuma gato Joseph Kabila na Tshisekedi bagiranye amasezerano y'ibanga. Tshisekedi atera umugongo ihuriro ryari ryemeje umukandida Martin Fayulu, agirana amasezerano na Perezida Kabila yuko yamufasha agatsinda amatora maze bakazagira ibyo bakorana. Mu bafashije gushyiraho ayo masezerano hagati ya Kabila na Tshisekedi barimo François Beya uzwi ku izina rya Monsieur Sécurité. Mu gihe cya Perezida Kabila, uyu nguyu yayoboraga ibiro bishinzwe iperereza mu gihe cy'imyaka 12. Naho ku bwa Tshisekedi yabaye umujyanama mu by'umutekano mbere yuko atabwa muri yombi. Ayo masezerano yarimo kandi Gaston Tete Kaboy, ni mubyara wa Perezida Kabila. Uyu yari umujyanama wa Perezida Tshisekedi, aza kugwa mu bitaro muri Afrika y'Epfo hari mu kwa gatandatu mu 2021. Undi nkingi ya mwamba muri aya masezerano yari Vital Kamerhe, wari Perezida w'inteko ishinga amategeko icyo gihe mu gihe cya Kabila, aza no kuba umukuru w'ibiro bya Perezida Tshisekedi. Nyuma aza gufungwa ashinjwa kunyereza amafaranga, gusa ubu ni uyoboye inteko ishinga amategeko ya Kongo. Undi yari Fortuna Biselele, uyu nguyu yari umujyanama wa Perezida Tshisekedi, ubafungiwe muri gereza ya Makala i Kinshasa. Harimo kandi General Major Delphin Kahimbi, uyu yari akomeye cyane mu gihe cya Perezida Kabila. Mu kwezi kwa kabiri mu 2020 yasanzwe iwe mu rugo yapfuye. Dore bimwe mu byari bikubiye muri ayo masezerano. Icya mbere kwari uguhabwa ubudahangarwa cyangwa se kubabarirwa burundu ku muryango wa Kabila n'abayobozi bakuru ku butegetsi bwe. Ntabwo bagombaga gukurikiranwa mu mategeko ku byaha byose bakoze. Icya kabiri bemeranyije ko bazakorana inama, ni ukuvuga Kabila na Tshisekedi, mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego z'umutekano, ni ukuvuga igisirikare, polisi n'iperereza. Bakabanza kumvikana bashyirwa mu myanya, ndetse bakumvikana no ku bayobozi b'ibigo by'igihugu n'ubuyobozi bw'uturere. Icya gatatu cyari muri aya masezerano
nuko mu matora yo mu 2023 Tshisekedi nabo mu muryango we wa politike bagombaga gushyigikira umukandida wa FCC ari wo muryango cyangwa si ihuriro ry'amashyaka ya politike arimo n'irya Kabila. FCC ni Front Commun pour le Congo. Aya masezerano yarimo n'abatangabuhamya mpuzamahanga bemera koko aba bagabo basezeranye ibi bintu. Abo bari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Abatangabuhamya bo mu gihugu imbere barimo Delphin Kayimbi wahoze ari umuyobozi w'iperereza, akaba yari nabaye umugaba wungirije w'ingabo umwe twavugaga wapfuye. Barimo Celestin Mbala wahoze ari umujyanama wa perezida Kabila, barimo John Numbi wahoze ari umuyobozi wa gisirikare, barimo Amisi Tango Fort wabaye umugenzuzi mukuru w'igisirikare, barimo Jean-Claude Yave wahoze ayobora abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Aya masezerano yasinyiwe ahitwa Kikangati. Iby'aya masezerano binasobanurwa n'uburyo abenshi mu babaye abayobozi b'imbere mu butegetsi bwa Tshisekedi muri manda ya mbere bose bari barahoze mu butegetsi bwa Kabila. Gusa nyuma y'imyaka 2 ku butegetsi, Perezida Felix Tshisekedi yahinduye ibintu. Iby'aya masezerano abitera umugongo. Byatewe nuko akimara kujya ku butegetsi yahise abona ko nta maboko afite haba mu butegetsi no mu gisirikare. Nubwo Tshisekedi yaragiye ku butegetsi, yarakeneye abamufasha mu kumenyekana ku isi, mu kugira ingufu mu gihugu no hanze yacyo, ndetse no kumenya uko igihugu kiyoborwa. Cyane ko atari yarigeze akora imirimo ya politike mbere, wenda ngabe yarabaye ministre, député cyangwa se na guverineri mu buzima bwe bwose. Umurimo ukomeye wa politike yahereyeho ni ukuba perezida. Perezida Kabila yaramaze imyaka isaga 18 ari ku butegetsi, aho inzego zose z'igihugu ari we wazishyizeho, harimo igisirikare, inzego z'iperereza, ubucamanza ndetse na komisiyo y'amatora. Ukugirana ibibazo kwa Corneille Nangaa wayoboraga iyi komisiyo y'amatora nabyo bitekerezwa ko bifitanye isano n'ibi ngibi byo kuba Corneille Nangaa yari umuntu washyizweho na Kabila ndetse wari uwa hafi ya Kabila cyane. Ihuriro rya Kabila Front Commun pour le Congo FCC ryari rifite imyanya irenga 2/3 by'inteko ishinga amategeko yose, mu gihe kandi mu baministeri 65 bari bagize guverinoma 42 ngo bari abantu ba Kabila. Byasaga naho Tshisekedi nta butegetsi afite. Perezida Tshisekedi yaje gutangira kwigizayo abantu bose bari hafi ya Kabila agamije kwishyirira habe. Ibyo yasezeranye na Kabila abitesha agaciro. Yabanje gufunga General Kahimbi, nyuma uyu Kahimbi aza no gupfa, bivugwa ko yarozwe. Hakurikiyeho Maître Kabwe nawe bivugwa ko yishwe n'uburozi. Naho Kamere na Beya barafungwa bambikwa icyasha, bari bakomeye muri politike ya Kongo. Impinduka zikomeye zigize yabo Tshisekedi yitaga aba Kabila zabaye mu 2022 mu kwezi kwa 10, ubwo yashyiragaho umukuru w'ingabo bakomoka hamwe, Lieutenant General Christian Chiwewe. Uyu yarakuriye ingabo zimurinda. Yasimbuye Lieutenant General Celestin Mbala wahise yoherezwa mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko mu by'ukuri bikavugwa ko yasize kwitwa umuntu wa Kabila. Chiwewe nk'umuntu wari ushinzwe kurinda Tshisekedi yagize uruhare rukomeye mu gisirikare cya Kongo igihe Kabila na Tshisekedi bari batangiye kutumvikana, aho yakoresheje amafaranga menshi akagura abajenero ngo bajye kuri Tshisekedi, abatabishaka akabashyiraho igitutu ko azabafunga kubera ko nta musirikare ujya mu bya politike. Chiwewe yabaye mukuru w'ingabo mu gihe Tshisekedi yazamuye ingengo y'imari y'ingabo z'icyo gihugu ihita igera kuri miliyari y'amadolari buri mwaka. Felix Tshisekedi yaje no kwigarurira inteko ishinga amategeko ubwo wari perezida wa Sena Alexis Tambwe Mwamba yeguzwaga. Noneho abari abadepite bo mu ishyaka rya Kabila bakajya mu rya Tshisekedi kugira ngo bagumane imyanya yabo. Abo badepite kandi beguje wari ministre w'intebe wo mu ishyaka rya Kabila Sylvestre Ilunga hari mu kwa mbere mu 2021. Nyuma y'ukwezi kumwe beguza na perezida w'inteko ishinga amategeko Janine Mabunda. Bitekerezwa ko ibi byose ari byo byavuyemo urwango hagati ya Tshisekedi na Kabila. Uyu munsi Kabila nawe akabashingwa gufasha umutwe wa M23.
Perezida Felix Tshisekedi kandi kuri uyu wa gatanu ubwo yari mu Budage yashinje ibihugu bitatu bya Afurika bifite imyanya idahoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano kwanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibyo bihugu bya Afurika biri muri ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano uyu munsi ni Algeria, Sierra Leone na Somalia. Ukurikije aho ibintu birimo kwerekeza, Goma mu maboko y'inyeshyamba za M23, ibice bitandukanye byo mu nkengero za Bukavu nabyo mu maboko y'uwo mutwe, bikanavuga ko hari abarwanyi ba M23 bageze muri Bukavu. Nka ibyo bitari bihagije, ubu biravugwa ko umuyobozi w'abarwanyi n'umutwe witwaje intwaro wa M23 General Major Sultan Makenga ngo aherutse gusura abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashwe n'abarwanyi babo, bemeranya kwifatanya mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Aba basirikare babarirwa mu magana barimo gutorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo gereye muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Basuwe na General Makenga ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Major General Makenga yagaragarije aba basirikare ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwiba abaturage, kwica, gushimuta no kwibasira amoko. Agaragaza ko ARC M23 yiyemeje kubohora abaturage. Ati ikintu cy'ingenzi ni imyitwarire myiza. Nta gisirikare kitagira imyitwarire myiza. Igisirikare cya ARC kirimo gutabara igihugu, kirimo gutabara abanyekongo. Ati dushaka kubaha amahugurwa y'igihe gito kugira ngo muhinduke, mutwiyungeho, dutabara igihugu cyacu, dutabara abanyekongo. General Makenga ngo yabajije aba basirikare niba biteguye gutabara Kongo n'abanyekongo. Baramusubiza bati yego afande. Abasaba kuzamura ibiganza nk'ikimenyetso cy'uko biteguye koko bose babigenza batyo. Ni inkuru ya Igihe bivuga. Ngo yakomeje ababwira ati muzatozwa, nyuma yaho mushyirwe mu mitwe y'igisirikare, dukureho ubutegetsi bubi buriho. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ngombwa ko tubukuraho kugira ngo abaturage babone amahoro, kugira ngo igihugu cyacu cyubahwe, tugire igisirikare cyiza. M23 yakomeje gusaba ubutegetsi bwa Tshisekedi kwemera kuganira nayo kugira ngo bafatanye gushakira uburasirazuba bwa Kongo amahoro. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano i Munich mu Budage ku itariki ya 14 y'uku kwezi, yasubiyemo ko ubutegetsi bwe butazaganira na M23 kubera ko ngo no mutwe w'iterabwoba. Abarwanyi ba M23 baragenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru biri mu mujyi wa Goma n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo birimo centre ya Kalehe ndetse na Kavumu. Guhera ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu byatangiye kwemezwa ko abasirikare batangiye kwinjira muri Bukavu. Isaha iyo ari yo yose bishobora kuvuga ko uyu mutwe wafashe n'umujyi wa Bukavu.